pemasangan pagar barikade guys di SMAN 1 Kutorjo. Ini sudah terpasang, ini jumlahnya 32 meter. Ini proses pemasangannya guys, malam-malam dibuat besok guys. Ini sudah dipasang, proses pemasangannya guys. Oke. Sudah terpasang guys pagar barikade. Karo buah apokat budalku esuk mulai ku jam 4 direwangi bojoku dodolan donat. Bojoku pancen ya duwe donat, mindur-mindur kaya buah tomat. Tak sawang sangar akati yo hebat, rupane ireng semu-semu soklat. Donate bojoku pancen yo nyoto sing digawe lepung beras Jawa. Gurih kenyil-kenyil nek tak rasakno sebab donate bojoku golongane gak patek ombo. Cekap semanten telur piatur kula menawi golpat nyuwun sewu.